Leleng anya gbabu Daniel ya ka gbabu no te Samuel wa show come ko mashi radio ka mini ja oya logo gbeji ni Tetteh Lartey wanda nu ncholeshi ake ngene 29th of April 2022 ni ji ngene suha ne ni masuha na masuha wo ba pe o machine no fefo wanda nu ncholeshi come ekon betumo beni da keda woke ba nyegbe no ni ji meni ya no woke meni ya no ye o machine meni ya no hu ye ogblanshin lemle agbene o esamomle ye o hiemomle fe no fi woke meni ya no skome ko o machine radio woke ja o ya logo mbe wo hiwale wiemo ni wokuba hanye alo woke ba nyegbe no da keda ji make hay when the sun shines. Few. Ibaye emu. Bengmene icho alo otinu obayo. The role of parents in their child's relationship, alo marriage. Niji follow a higbe. I'm a bee agblanshi hilemli. Allo chakpa ni yo follow eke bee ate ye agblanshi hilemli. Allo wala shi hilemli. Umashi radio ke mini ja oya logo. Mene Pastor Derek Ato ke Pastor Jonathan Kofi. Wo hi ife for na akpa. Echenchon Mrs. Ruby ai enwe ko baba ye bia ye o machine no palegbe echenchon ani ne o baba manye nkeje wo che niji ni gonti ajo tukpa manche ye agbenele na odi adenku kenklemo niji anyamanye mo fe mo ni ko baba ye bia o machine no oke wo henye fen awa tu be happy birthday to medianche imbinu niji Edwin Awule Lartey 10 years Edwin Awule Lartey happy birthday no ajobo ni ihani oda ni ofe from obachon onu papapa nakan o mashi radio wakemi ni ja oya logo jemeno wa kwani wo acknowledge was sponsors meme ni pian o se wo keni fi mo ba nyegbe Jenny's Pizza. You can buy a pizza from Jenny's Pizza at 50% discount. Champion promotion. This and every Monday and Thursday from 12 to 6. You can scarf in a cabun jammy pepe. You are coffee buhu ukofan. For his pizza, you can buy ushkan. When you're at Jenny's Pizza, a cook photo runabout. Dansoman, Accra. Airport, Accra. Weja Junction, White Cross, no Accra. Agbene Konongo ya Kumasi, Aprade Junction, Kumasi, Trede Junction, Eko Krokra na Agbele Sutem, no ya Kumasi Nyamli no. Anyo to Jenny's Pizza 0268 595 222 0268 595 222. Jenny's Pizza, Yemini Chempe o Chempe. Bejemeno, the Gym Bar and Restaurant. Lehu if you want to go to my jollof rice, chicken, fried yam and chicken, plain rice, your spring rolls, affordable drinks, ijilawakra. Now getting chair the Gym Bar and Restaurant, me feni Pastor Jonathan. Kagbinale asanwa watcho jembe wato umoko wayi. Wana the Gym Bar and Restaurant. Yeah, we see can't park here. Why not try me 0574 947 005 0574 7005 negekia. Mastermind multimedia concept. Let me ba wa we ni fame on
Omashi radio wakeja oya logo. Comme kongbeji ni Tetteh Lartey. Ngene Pastor Jonathan Kofi. Pastor Derek Ato aye be woni famous. Chenchon ke ni film ba banye gbe no hwehwehwe Beni nchon here yue mene oti alo hincho ni oba yueji the role of parents in their child's relationship alo marriage this is Rubia okay wo hibo wa tu kemba ni famous Pastor Jonathan Kofi Pastor Derek good afternoon dienere wonyele fonko ni yeno je modomo na jenjo bang. Pastor Jonathan Boom. Over any jemble. Moko ke jembodo. She bele bodo. Jemble. You. And ben mena wa dan nchole shake wo bakpe oni femo no ni ji meni ya no. Ye o machine no. Ni mena oti alo hincho ni won yueji the role of parents in their child's relationship alo marriage. Well yake shi follow chakman ni yo follow ke bi ateji noko ni ewo gbeke bi ahiwale agbenele hu ke na kan chakpan ye han ni gbeke da ni elio enine jino kejo ibeku alo maka ke elio left and right agbenele hu elio beni ba fe ni e ba bo obla han ka agbenele hu ni bi komani ibanye fake ni bi kumeni enye efe wo in liake si je no pe hunji the role of follow ye am bia certain oni nye bia nele wo here wo yo na lo here yo ake ni mo lenje ba wo he wale ni woje woni fe mo na shishini ogbe na hwehwehwe ye lenche igbe wo Pastor Derek ko ejeme wo ke ngene won ko follow ye agbe fan gbe ye am bia relationship low marriage mshikomewe kunwe madacho fellowship hegbeni eken ha wo shande ne eko nwe ngamo ya ha wo denche wo numo community ne gonti ajo okay nyumo ajo le ye hifia ni eyo ke nuchumo papa ne chuo ye mgamashie mi amen ke wonkwe follow agbena ye amebi yanyanyo boke amegblashin lemi efe magedi otiko ni ehian ojogbandenche ne bepi wo ye ye eagio ye gbe enyono efon mi ke ipapa mi ni blofo ba ke the negative and then the positive aspect of it ke wonkwe ye ipapa mi follow edi egbena ye bi awalamli ke hinji oyojio ake eba kwe ame dalemli kamenyanyo bomi alo amenyanyo bomi yamli ke okwe akuchomi ni wo yo bia na alo ngleno ni wo hye bia ne gbeken bi ke wo yingbe ya mehe because ingbe po ya mehe po amegbagbe
ejakele we feel like o in right in gbena ewo ni bi komeni mami ko na bo aka wo mi ene mimi ya ni na ni boni manale makole no te ye bonu anale na ko na le shike bi e un ba ma me hegbe ni follow e un ke ame na wo ke ame dwemo chomo ke chosemo ba ha me bi ye blanching le malo nyanyo bo mi ni ame boti o mi alo ame ya mi if you make tomo e come alo mistakes come ni wo nyeme ke wo cheme fe ye ame nga wo mi ke wo hamo ke wo wo ke ba wo fe mo mi if make wo ba enjoy wo blanching le fe beni ponu wo nani wo follow e ba chon wo ame ba fe ame gbena mbo nse ba je wo bi ye hu ageke ame wo nga alo ame ke wo yue won wo ke ba wo fe mo ni ba ni yue mo alo chose mo aye mo ha wo. Okay, yeah. Pastor Jonathan. Yo, be miu ekomeko wonder yo washi ake igne ha wona ke gba na ne wo ba yue concerning topics ne stakeholders f ni gonti ke mancheme fe ni yo shishi won nyomo ajo amewa ke anu chumo na mecho ke ma take care ya be follow agbena ye amebi awala shin lebi dani maba marriage actually kwa ke ka for akwo allo wo kenklen follow allo follow agbena kenklen sanu le ake no ye bipe allo no for pe boy ye bi no ye bipe but kenklen no eni yeli min ehia number 2 e chose momi ehia ke enga wo ehia bekume oba chon le bena bo bekume oba chon le bena juohi oba chon le bena satumi oba chon le bena fioni bp ahun dani pone ba da follow ya gbena ye ame bia wala shin le mi follow e kume sana chon beke be bena ho oni sana chon bo beni sani onyo e fale sani achombo ni bp ona ni wonye water bia wo yefe e fa na akpa nika wonjele wanwa shukwen ibawa shinono wo you o as follow dan obi ba dan ne ba ya gbalampo no mie sani o chosele yeneke gbejigbe na ni wo you ne ahi konika gbeken da blofo ba ke ibachon mokoni e responsible ona ke noni bra UFN fatahi chike ya bale na kai follow ya ame gbena egbike bia wala shin le meji ame ba wo wonga bekume follow je nga wo epe akeke o harmony ni like o chose le asantifo say o nyeno ona instead of o ba feni ne instead of Achosio biale be thank you that's no ni mean time you o ba chosele ni chose mo mi ekwemo ke eniyele ke no fia no ba jemi shisije ke oyebi tomo o afobi yo allo oyebi yo ni eda esho ekoni be kume ona ke neke ye ai ni fe mo ne na chole mensis ne esho ekoni ke chakepe obana ke ibana menstrual cycle iba jenshi eji follow gbe na ke iba kwe ne chonle beni iba kule ya ha ona beni chon bekume oba he part po ke ha o bile koni eka fetumo iba ye basa keke dani iba down po ne iba ya gblan po lenche follow you are the main counselor ye wala shin le mi po dani iba approach le esofo shibekume follow any wo amena megbena ojugba lo amechu amegbena ojugba no hani bekume gbeken bi yeke wono software assembler eke wa kwa ametumo wo follow ke bale the aspect of counseling because ekwe no salo cha ke boe etan share pole ke wa agbasani o keke moko konklo ena na kan higbe eke o ka moko nwe ana na kan higbe beke ipata momba o the role of parents here they can be a walashin lemi katabin they will marry fair ifa wa ekume ba hi atalia wubo ekwe shishije sa ne support apwa wubo
ke jogbe ke bia sha ba wo bo pampers akwe powder ene me fe arose ni sani ni o wo hope salona ka ba fo ka fo pe salona ko ye bi ni chefeche alo nyefenye ni ye bie sani ke wo nchomi ake agbene inna responsibility ko e ba gbe no ni sani njomo aya no e ba fata no chumo yi ni kenchu lo dugba ni mo ba je glanto yi on ki ba wa bie. Okay. Pastor Jonathan Jemeno, okay, Meniji, and what are the role of the parents in ke wo bia no wa kwek blanching le. Okay. Okay, back blame. Okay. And in follow ye he wale ko ye. Ame bia blan no blan yes. Wa denche. He wale ko ji. E wale ko ji ake. To mo beni njenshini wiye. As a parent. Boji first counselor. Yo bile wala shin le min dana ke gaba wule. Dan o software po baba mi. Ona beni chon. E waka o miss that role of counseling. Bo follow obote blami. O no be ya bo ba chon le. E ko po software ni e ba ta na nation ke le ba yu po. O software will speak from the Bible. She ko le e be marital experience eh. Ona beni chon. It will follow le. The first thing is that you are the first pastor, you are the first counselor in the life of Obile Nafo. Bona benincho. Ke womba secondly mayuake nyumo ebo follow to be in-laws. Father-in-laws. Ke mother-in-laws. Shaime, thank you. Ona, min chablo for because min ka oni ma wie mo kwake. An make. The moment no ba bote marriage they are not outlaws, they are in-laws. Shahime jiame. Je show him alo to ma yule. Ona, they are in-laws, they are not outlaws. So you don't treat them out of the marriage. Ona, ni obote mi wobe o chebe o blanche la wiemu ko ye gba ne ba nye yu onye sa ne sho yen e ja ke le experience e bi ke o ye gba no ma mi na ke be no ya le je na kai ni sa ne nye chebo ne ke ba wie sa ne nye ke ba wie ene me are some of the roles ni shishije ma me ye bi ni imbrale ni e marry wo so far le practically enye asese kutukwem ni e me ke ba what's that Eric? Watch on. Feel like feel nigga wafita osofo no ejiake. Ake follow woye bena ojogbang ye wo bi yak blanchin lemli. Ni fa ngo sofo wiake we esanu wo fe kenklen na wo loy ke han wo bi dani amebote blami. Ni be kome tomoy alo blafo ba ke mistakes kome ni be pie asafue wo fi ojiake ke ekolo binunku alo ekole osafonyo oblanunku eke obla yoku ba chombo ake o na yoni minta ni ke la hinshin no ni kenkliness ani wo feji ake after ni o bile ekole nye kwe sole mogbe fan gbe ke spiritual aspect and before you even moved dani nye ba ya counseling esani o request alo bi ame follow o ana foni ni achami ake aso na nefani amebi ne ya afani amele ekolo eja kebe kome bi ekome agbeyo counseling na dani amehana me follow e polu ake na yo ni mitani ke lainshi what to be ne kan ke wonya no abote blanche le mi e we fi otomoye na agbene ke mami ya ba mi mpi be yo e ba na nu e mami to ma ye ni alo ke yoe mami aba mi mpi enu na nokotomo be yoe mami unsumu esani shikanyi shishije mi alo mla mi ton we ko na yoko no sumu esani after ni ekole osoli ni efebo o ewo mi yo momo mi ake o na yo ni mitani ke la nshin ya no ake o mami sano na ke moko fole moko ni fole ni bo moko fobo na kan woko o ya bo follow ya manie tan na ma me ba ke bo ake ekole wo ba nyo seke ya yo le we follow ya ngon alo ekole ya no na obla yo le we follow no ka ma ke na oyi nto ke ya me bile ko ni gbeji ano to ni kan gbe agbene we sa ke follow e po ni nyo seke banaba no sofo we ake na imbile
nu ne ya na lo yoni e ya na ne ta one ke la bobla ye jenshin le nemi shin me ne ya fe to monoko ni wo shinu tumo fe wo mo sofo ya no na gbene ke atemi ni na agba bomba gbene ne sani weku ya ba mi amebang dabi because akebule ha me yes ona amegbena ye ne sana ametuna shia ha me ni amekwa shia ni fe mo shia we mo ike chose mo edani anwe bi aye ha osofo ye na awu amenga eja ke shia chose mo ko ye ni no ni mami e ke papa e tomi ye gbla mi ye be ko mo sofo e ko me poni wo ya amengo because me ko me ni mi ka me bon yue mo po dana me bote gbla me no mi bote ko gbla mi e wo ni bi ko me ni emintibli ye ole maka me she wo following wo ka me yo shia and the sani wo cha me water shin ni wo gba amegbla shin le mi sani bon e yo je ni won wa me egbe yi shin amenha ni wo bi ye wo le anokwale ni yo gbla shin le mi tamo be ni gala le go ke anagbabo akegbla shin le emi wa wo anagbabo danoya ka teshino ne febo ake o mi ya no ni ke ba pin me ko me fana kana ne e ko me mene amedwemo efite e ko me yiseke e ko me temi amegbo they couldn't live to tell the story ame moko ba ga ge experience is the best teacher e ko le ni bo no o experience mi egbele ni mene moko e tun ko mi e survive e wo keke bon yu e bullet we ka ke o wo chema lo wo follow ya bi ami ehu wo yi no ne solo ni be ko me hu ame yu ake sumu emobo shi be ko me je sumu no emobo yi o henumo na efebo flenflen e blabo e ona o henumo ko mo he ni o henumo blabo na kan kokwe na ko na ngawo po na ake ngawo na ye efebo to ma gbo na ja okonye e ashi ojogba dan lo ba na ke nlenkun lenkun dana yu ake be e homo ona beni cho ninke cho osofo no na mi wi ake be kuma hu follow e ona aye beni ake be relator wo be na for dana generation say e chakio ona mene wo be ni wo for if you otomo ame inle jomonika me nchumi she if you otomo they are smarter than women ona beni cho so as a parent sani okwe okobi ashinhile beni ebafi kona meka na bogbomogbonyo because ka boy bogbomogbonyo na eben kembo yeah ni wo yo nle oblayo koni efo ni tun mami nta ne ba hima se she because of ni bi community no ewo prefer mo ne ba hinu mami mase dan lele nche mami ni recently inu aka mami talk basako so we had to talk to somebody ni eya mami eje ni eya gbula ni bi ko mami achonle dan ni e woto ke wo bi ashin le yoten mi God will mami ni in lady ni minta oni ke hinhie kenkele tasha basa time say call me so we ke mami tashin e gba menu ni le na ye gbla mi be kume agba hu agba sami ne fi otomo ame oblayo mu ame vi ake oh mami no ta show fi oke ni bi e ga nyele min gbanye dan nye ya because of any you mo twe fi otomo to ma yu ashifo asani shi je na kai ka gba ashifo e mi san nyele ona beni cho ni bi e kume ke beni woke wo bi relator ewa beke bi to na me ba na hemo ke yeli ekwe ye papa mi kumo bi papa ne efobi na ekwe lo dugba te ba fete bi le binu alo bi yo epo ba na che yesu mo po ake la ke impa bia ne okwe me dugba she ni dan she ya mari wo mula mo list time kolish ko na ke ska babo mo ni kwelo dugba le ba benke ona so what follow mami me we ko me ye na kan recently that was in February in the engagement ko no bla you before ne ba fi engagement e kesa ne ba gmen yake e papa kwele ne e follow kwele be e papa masa fi o ne hipo e papa na e pa school ake akase ni chumo po ne akase polenche kwa mo be poten be mami ne no she ne she ake obla yo ya marie
akani bi nature akani bi nature ne me fun e bi mi ake o te ba fe leten ni ke la ke o fe boni je ko che to da po che ni nyem as osofo ma jese ni maka wa ke da bi alo ni ne o John na le no kele efe wo follow e wo ba pa fai ni ona bo fe boni wo bi e wo to e wa ha nye na wo hetwi wo pa fai ni nye wo nye wo benke nye ko ni noko e wo kenye agba no ma wie ke eneke gbe na na ke follow e wo pa fai age ka afọ akọ o ke fe nye kwa wo fi o shike wo da wo ba kwenye yo nyokwa of you ko da won wo ba kwenye Mrs Ruby ayini ekwo kenje UK ni amege parents are supposed to advise and support their children through their marriage life but not to interfere or dictate no be yak ebe bala keshin follow ya me hia ye work blanching le no the next thing ni kun mita ni mayue okay o fa na ba mi she well Danny oba channel ke ame hia ye work blanching le mlien ani mami chon alo follow chon money okala hinjilo money bi kala hinjin me feel make no way be comme etuni be comme hu le hu etuni alo be comme wa be comme hu e wa eko eni follow ame yinto ke ame susumoni ame ke nu e ha aboe eko le ni ame nkome mfa se na mo na me ba na he won eko eni nu e ejesia ko ni noko ye gen kaple fi o ye gen eko ma yinto ni ameke amebiye ha gblan ndone eko me hu ele ake shia papa mi nke mbile ya shi mene wo yinno ni wo yo ne ake ni follow ba wo nu alo yo ha ebiye ewa ke won kwe 100% manye inyema more than 5% ejake le mo efila ko blanu obla yo neje no le mo ekwemo esande na mokoni esande gbalo mokoni esumo esande mokoni elele mokoni ebanye ke lashina je mokoni jam mami wole bahami alon papa wole bahami ble mabia yuwa ke o na kan be ami ka wo akwe mene amekento wo mene gblan no na wo ye ahami alo awo yin ahami ke ba ke to mene no ye ni wo denche wo ya me na ke store to yi baba o ya malo store to agboye mi eja ke fia ma ke o mene ke akwe divorce rate compared to ekule 20 years alo 30 years back amena ke store to da eja ke mene a shigblan a pagblan fe na kan ameyin no be amena wo nu alo awo yopo ha biye she wo mene yin no ne maka ke ekomewa ni J3D ake follow ba ton nu alo yo ni amebi ke bote gblanchin le mi J3D ni si be kome un ke wo bo ametu ehun e wa chuchu ko ebe na ken yo chuchu to mo bia ne chuchu tamo bia ne no mi ne chake mi ne ani tamo chuchu to mo bia ne no ni nje mlanchichi ni wi ake first be ni afọ wo bia na be na afọ to mo be ni wo je no wo tashine if you to mo we are smarter than our parents because of beni jelemi ya ke beni ni kasemo ya because imbesho ake kenke phone na ke mpa alo mami pe anya use she bia na ona she no water one fetch information na kenje Facebook ekunje what ekunje na ke we feel to mo we are smart yo elenche ona le Facebook o benkele okele yo na e foke bodencho inme o inme nke ebunoko o tree nke ebunoko o enumo nke ebunoko ake mini wo muko yese no lele to mo beno so for you it will be very difficult because no ni inme na no esumo oka wo mo polenche ne ba no nale inka yo ake before ni in lumo ba jemi ete in sister je aslan sister she fi ni sister 4 next ko ni ba ko e bi e hia eden ke table next ko ni ba ko e bi e hia nle ake beni enani na se ko in sister bile iwo
ne recommend amin jo e awie homo jo ne e bashan ne ba kemi no ninjiga I mean no feel like I mean oblanu njeche like me feel like and dani manyema yue ni bi man yi shona ake asumwa the lady in question here masters po ne yin couple le denche nyumo denche asuma numu ke ngme na nefe ni nele ni chumo ni chu ake ministry here couple be mi ojugba ewo at least e kwake mene ba nye wa bo fie ye ishiba hu e steady ni shi ntwi ona e obi an ngme wo ke wo ngme yin wo ke wo twi yin wo no ba na bo wo e wo nye tumo tutu da bida kokoko jabodenche no ngme na no mo ko ba ke wo nekeke nti wo be no so fo wie je do ni ake sani o force obi ni marry moko ona because marriage ke mi da na yo no kwa ke ka ke ga wo ni neke ke mo emeko ine yo ni ne ba nye ji ska ke ga wo ni neke ne ime ne je ni ne kai eka for life ona wo ke wo encourage mo ba nyo o encourage mo kwa ke o che no mbinu ba na blayo ne instead le na e shibana ni bi kumeni mi flake okay kuma keke oba sumo ne kan lo ne kan no kwa ka oba nye because no matter because I will gidi ke ba mo etele ba bulen cho awo e wo tele mo ni ke nke yue mo fi oba fita papa sofo no ye yue na kan yue mo ake de do ni eja ke be pi ka wo kwa na kan bia mi no mi ke evi ke mene po won kwa Nigeria movies on ake ke amebinu te city ne ya fish ka lo ya nani ojogba na ke mami alo followers ma ka meke yo kwa jaklo wa ni ameke ba le jaga mena le tumo shian yo shin mene e ba febo na pe ake monitor aklowa eni poni oba nye tumo 2 miles down oba na electric pole komeye nibi ni eleye na ka aklowa ne ho e ba febo na pa ke efe moniponi taga ne na no fiano ke himbe e wo bi ane tamobeni osofo yu etomo na kan biami boni ni bi ya le technology ke boni ni kasemo ke heni hingbe gbele mo hu ani jelemi e ase so ma ke no ko hingbe ba na ke mene shian yo ni ekole etade wo mi alo eduku fin mi ke enyemo mi ni obani no ala kabo e ko wo la hon bile efe ma ke ko ko na igbo follow ndo ba yo twi ni ke bo ba ya gbele ni no ko nko meni ke wa chase ake bo follow no na no ke ba no ni na no esumo she apart from nowhere ona ni bi kume she mo ke te gblamie no na eje ku italida no ba na efaji eje ku italida no ba na egbomochobe ni yo o no wo ke ya monica ahishi forever leni ene egbomochojo na ko egbomochojo ke no mi nsumo o ke nje no ni shikokwa na no wo kete na problem ko ye here e ba blame me bo follow for the rest of a life ake bo fe na egbeshi ona to be na ne cha adam no eke obla you no ko am ye le ya ni egbeshi yeah o mene nyimo ba inspire boni no ni fi obufo ni to be no wo yo ana gbabo ele blanche ile ko ba ya mi ele sanu ana gbabo eja ke ni bi ni yo mi fa ka gbabo note no na ke ni bi eja boden chote o ba nje shi no polenche eye engle ni esho ni keja sanu inshi no ni jawo isani obashin akiko obashin efese wo yue na kan shi bi ana wo yue na kan nakai asani nya bale nakai lele blashin le ko ba ya sanu nyobi le sani dienche okubaba pastor Jonathan mi to okwe sani eneke mekume ya blashin lemli na ma yonyon ya blashin lemli ni ibala keshi follow hu he nyo ya ba mi ya nakan gbe fangbe many hani follow nyo ame fio nakan ame ya ba mi ye gbala shin lemli ake mokume ba ye mokume nyon ni
na kan pressure ije follow kema get webe follow e womukunga ni ede mukume top na nuku naka ya mekume ame ya mi ama na ngomo mekume nka mete na kan ngomo na ke yo gbla mi ame na ni bala ke shi mistake pressure jo ekule either follow ngo ni jibanye bala ke nu side alo you side ni mekume ba ye nyon no ke follow ya ba mi na kan many ha ni follow e kuma fio na kan most of times how do I call it the fact ake Bible like ke o sheglansa no shi ni okay you know na lo nga nya bobla ye hikokru je o follow ya shishi don shin the fact ake moko o marry ni onyo shi o follow ona wa fetumo moko ni da na o follow in control bu ona ka fe mo o da fe o taflache o fe bu a control bu keke no na mba wie no ko odwen gbomona kan o chakugla imami ke papa ke gbomona kan o chakugla ke ni mo fe do mo no batanyas a counselor make ba ko chakugla no ne woni ma wie ne this I have a clear case like that ni the lady complained to me ake nu wona ke eke le polenche agbene accuse ake a marry out of pity like inale mobo likele hinshi because of beni inale ke condition mini yo ni inale mobo shagbene na ke nu ende a top shine ayu nu mami ke amehia le akenu kane and na ke yo nu follow influence or nu like mommy's boy ona me influence or nu fe mo le ke ya ni nde mami ewiele ne bashia na kan ni eta na ewiele if you are not ke onye oshi o ma o cheke onye ayame ko na me marry ni still am empete shifio because of conditions ye no you all sani oncho mi onye oshi o follow yake na yo ni na Ecclesiastes ke enjoy the wife of your youth not with anybody but then not to endure una enjoy the wife of your youth okay o enjoy no bani me a control book na kan bi etun egbe na ojuba e wo follow sana make kase ake imbi nu alon bi yo en heni ehye wamun manyima waleke ngawo una wamun manyima waleke ekwe shikasani ni ke ekwe fia me alo no kwe manyima push up kona menya me hishe dugba shije na gbene mi fungbla mi ke bale na kan you are behaving as an outlaw or they will treat you as such or for any to mo kona shwele like je nu e follow jibodo na me ba treat bo na kan because ye can ya like you are going above your limit o takongle no nakai so na get Sunday bi moji ake na kan mamile ni eke woshia yo kenu kane alo ke nu pon febo ani se ni ani be san obushi ni eye bo nyon awon ke agbele mo wa bi ake le na kan fi ole ye egblanse ni eta e won no ji ake agbene be oblayo no ni woni ma katlen ma le space fiwe any ni enumo le ka show she wants to get out of the marriage una e bi mi ake minta machine mi denche ni ya chel ni bi like no ake dana me bi what is it na kemi e wo e ta nation blami she na kemi ni afo sofo inyema ka ake ya lo ka ya inna ko ni bi ami odugba o yin chi fi o ko ni market nuwe ni mi o manye nkela ayu ni makwake te ba ya lete ni pa mi fa ke o ke manye nke nuwe ayu ko ni nuwe ahale live feel like echi ye because agbene she ko ni ke na mo ewu amila because yele nyoncho ona wo de sani nakan chakman ni yo nu ke follow ate alo ye ke yo ke follow ate
anyache ko tani o yabblami je na eche kula ona she eche to a certain level kuke ote no na problem e obanyo ba ose je ni oboba hinshi so boba he ngawo ni naka na gba mi no ya onyo ka correct ona be ncho ska fe na kani dane mimba masalambi 3 days over 3 months eko eje nshia. Yo, Mrs. Ruby Aike, the best solution to stop being a slave in your marriage is to have your own place, but not to share with your family. Okay, Pastor Derek, what again? Mrs. Ruby Aike, ke otono na to enjoy, but no kut masano chioi. Fine. Okay, we walk like nye chinyehi ni bunue ukayueye nye michonya nyena nyelenche nye hiku papanye yo ni ekole nue mami e baslamo ne basla etwa kokoko yo e ba gbele shina o shayo show e ba han lesen e ba han lenu e ba nu fe for fe na kan shi be follow ni di mami e could be mami allo papa itashi ni be michon eke ya shamo fiu shamo eji ni ya shamo shi be ne ya benke ojuye be no ba no kuku asha ojuye ojuye mi botemo na ebi nu ani sha ojuye neke nyon na ni nchon ni bi kume to mo neke ni mi nchon age me kume ya na ma yo nyon ye gblan mi no ku neke ni mi nchon ma scenario neke ni mi to ma ha ekole be ni o mami ba bo nu o sha ojuye mi alo sha chinsin ani enye bala ke yo e mami ni influence or marriage alo ni ha ni ko so for na mi bai yo mami ni influence of marriage it could be e banye fe yo mami e banye bala ke yo ni ye nyon for na mi bai a he chofa na ke fe nu alo nu le nche ni willingly e sha e banye bala ke yo e banye bala ke nu ona ke no one shi nu le won eju oyo ojuye me fa me ju no ju ole san o banyo sha no ejo nu ke yo e shinle ke ameshishi nu mo na mena ye gblami mi shini take obashia obashia info ni ai insha ejuwe insha toilet mi insha kaye ni nyon sha chinsi mi we can be nyon ju ame ozofo over na ni ha ni nga joy mini ji mentality no ke fi na kan ni bi wona shishi nu mo ni nga un le un ena ejole kwe ka fe la ke gblan mi ni eyo le un e ba nyon yeli be ba so mo bo dabi malepo ke wa ke be mi ni nyongo ke adama ke mabo e fata lo mahabo ke mabo walo moko ni bande no ko ni esani bode nche o fe ne bande ba wabo de ne bande owo jatu on telele alo e bande ba yebo nyon alo e bani e ba ye nyon ahabo dabi shi ekome hu ni ke obashian atmosphere ko bo ake dabi imbinu ne ayele nyon alo mbi yo ne ayele nyon she kuma nko ba bo ni onani ni bi epo ya no bo benima ya gbami after ni wo fe wedding etan na kan ho gba agbeke I think du lebi kokoko beni na mami ke inyekweko mi ba ha mesen na mbatashi na meke o ameba wo won fi o shin amela ke wo ti counseling ke no financial ameba wo ke wi mo ni nga ni ameke ba ji ake na ba ashi yo e mo we ni minu amebile ameke no fiano ni mafe ni mo bile he ba jole ye gblan mi ken le fe mo ibo modi an ken fe in kana ni etumo be ni yo ni na ke yo ba somo mo ewo e somo mo abacho nyon yeli da bida ona nyani musun chole e somo mo akabacho nyon yeli solo serving solo somo that is solo slavery ni ji nyon yeli she be pie akani wo dalemi ke no nu wona ke wo hingbe be pie e ande fie wo to mo be nu wo papa yi wo na ne yi o wo mami nyon alo egwa le nyon ten ye wo be na kan blanchin le yo e wo ke o da won be pie the role of parent ye alo ye follow agbena
ye amebi agbanshin le mi hu no na me na eji sanfle wulu alo ni kasemo wulu ni aka amewe koposhin amekenwe wo ameyi tomi aka nakangban yo wo follow hu ke won ke wo bi alo wo ke wo bi ye tumi ni wo shina wo kwe ojogban because ni bi na me na ke obi ye la ke nye dale mi o papa eshenyu awo shamokulupo eshami be mi ni imami tashin nye fia na kan yesu momli ne kwa be ni chenfe enye unfe no konkolo de be ni taflache che ho eju na esha eju ye nye tashini e cross enani ne etwa ti Jenny's pizza aha alo na wine kwe wo glass mi na enu she be ni sha yo e baba e ko le ni bi yo e alo sha yo e wo patashin ni be na baba efie pron ni tuemi alo patashi fenjegma lo asano fenjegma wo ko ati obile no poye eduwe mi ni ehye oduyo like nsha yo eho ni bona fenike imbile egbeju ye sha mona anya ye ni ke bi aba wo school gbe ko na me wo school gbe na ya wo ekome jenyon yeli ni shishishinu mona na ye gblan mi ni ekome hu atmosphere bo no ba ati ni bi ana ba ke bo ake imbi nu ayele nyon ni Germany be piye onake influence kome ke eje na nyimango be follow amele eko nakai wo je no ni wona ke wo hingbe no ba nye ni wo muna ake nyon yeli ni shin ekome hu shishi no mo ni nu ke yo ena be piye obi ameshishi nu mo na me yo ewo ni to mo no so for you come on inle oblanu fi okoni atunle ne ya bola ne mami be mi fu e ka mami ma mi enu ya bola o kun bola machine mi ni mi mateleke ya ni bano ona moko mentality o ko ke yo ya yin sani ochon yo ake wo ho shin ya bola ni yo anu shishida no wulega ke ba yin elu because ke beba ni yo ne tumo isene ni boje nani o bola baba o ne owo no achi ahwe because yo e be wale yo e feeling fine ni expect ake o ba wale ona ni bo we ku emi aya bola o be bola baba wo amatu emi konika gbo e ba na mbatai ni ishai wo nye fe ona be ni chon so aye mentalities ko meni ake ya agbra ona meni ya agbra hu mineke nyumodomo na to mobelo sofo you all enu woje wakasi woto be fake wonyo fe no ni gbe oji ni omo apart from ni omo ndoko benu wonye wo fe ni mi bane nyumodomo na ni mi bane sha toilet mi danimba ni skwen ya shojue shefi ake time beat me beni kwe no me time eti skwen insha odue npa amokofai ni le femo wa gbeneke nke mi agbla mi minta walo je ni mo eba machine hale to be no so for you she ke no ni fi omo e be ba wa mi ni imbeso ake makpa no ni fi ofimo because call le e ka o ana akpa bo fa ake ni ne ni skwen no ba shin hale no bi o oju oyo oju ye ojugba nike oteje meshamo na agbene efe obotumo ayebonyon asnu okay onga ehia ekwe nu be na ba flash program ni o potemi ni oba no ba na I mean no flash na efe mi no to ake klun yojibo o wale ona ke osumo nwe oba kele o kefe a flash connection because of nike agbeda she a flashy program no to aka yebonyon be bo ya mi ebo o ashin on mu ko ba flash o just understanding ni yo nu ke yote ambe ko me sho mo ko poni ke mo ko jagbo na onu ke sho na ka mi no ha no onga yobo na ka she ko na me hwe shin ye nyon ye ligbe fangbe hu ekome hu ne ya no ye shin ko mamle o ye sure ekome ni e ya no ye gblan ko mami ni follow ya lo mostly ye cheme e be mi chon enyeme eja ke efiola ke na wo no ye wo no e wo no ya gbo ngbe
ko te no na ni ke ba hia ko na nyomo ke te lo wule no ya ne ta flache ka ya ni ta flache ka ya ni anya telebo ta flache ni okay ene me wo obile yitomi e wo ke te po ni nu ke o ho ese e o ni bi e wo mu jine sana fo here o ba ke chinchina ko fo esa ni nu ajale o fele tomo no yeli no nye 3D no koni shinka o te shin kroko mami nu e de che ba wo sen be ni yo en fo here e ba te ma se majale ye maka because enye tashin de kwebo na kai no okomochu nefe enoko si komeni e yaba le nyon ejo yinto ko wiemu komeni shaye me komi alo nyeme komi wie wa me bi ya ichi ami niko ojinyawo no wo bi neke nga neke bute gblami alo ke yin si ye gblami ni yo be ko ba se ni ke e ko tu ke nye bonyawo ese e ba ma bo gondi ye mate abo aye fen yes because e ba ke bo ni me no fe ne shin le mie fe basa impa aninke nekeni na fatai ke shayo nganjio shanu nganjio hi eni be ko me wo yo ye wie ye blanche le mie sanu wopa o fa ne glam o mi fi o most of times e ko oba watch hu ye enye hi ano na kan hi be pie ke e fe ba ke like boji nu no ya no ba no ke kaple ba shia especially ke yo ye ba ni like or punish me to certain angles ni e ben me no ona inwe no ni bano ye Nigeria je no yo no ni inle so far no ni inana ke ban hie ni minta ma wi ona e4 keji unganfe noko no wale o fe ko noko yi bishop Oyedepo binu e binu ni le hu sofoni e musumbi denche ni le hu sofoni e marry be machala ke enabi be ke papa ke e ta ne papa marry le de papa nwa ke be ke bibi o yi mi ne woni e wi ona kan ni be ke papa ke be na fi o mami e fi o le fo be ke bibi o yi dan e mami aba mo le ne tash ne gbla mi ake kwe o pa mi lo ni ko da ni mo ba bolo Ona mi blodo ejo blodo me ko me fi on e fi ofo wo ba nye wo ke yo ahinshi ni wo fe na fe fo ko yi yo ni keke mi na fe aka yi yo be na fi yo le ko ma ri la ba chombo anukwali yo jeme Mrs. Rubia ike it takes two to tango so man have also got the right to do things in the house. Yes. Women suffer a lot through child's birth and bringing up. So sometimes they also need help. Okay, I am enjoying my marriage. Mrs. Rubia, I am enjoying my marriage, my marriage life because I have got a man who understands the marriage and the responsibilities in marriage. We both do everything together as couple. Nakai. Ole no kokomene wi ejen e ke nu blanche nakai ko nu shishin kaya no agbemo bi la ba mobo aba mobo keto no ko nu shishin le we be pressure ni jose ke ba whether follow o mami o papa wo le be ni bo ba handle ni no agbona me ni nu o han ni gbona kra ke oblayo na ni gbo ye marriage Nigeria ile shishin nu mo potene na iwo na egbo shi metene so amasore kente no nteshi eshishi numo na a interview akeke mukwake ele ake gblan aya na ba kuse shinumi efe no fianu ne banye ni nu eyolepo efe no fianu ne banye ke gblan ne tofan ye iku legbe fan ne banye efe ni gblan ne abale na kai yo ake esusuma to jogba ona ko nu shishin kaya blami ngomo je ngomo po jomo yemi etumo cake jomo yemi o ke jomo ba no twa ke jomo ba ya hia ni ngomo ba na ke mama wi bi la ke enako jomo yemi danlo e ba choba ke na jomo shi na no be no ba hia ko ongankani na kan phone o ke te felete o le ni o mo po o fake no ko keke ni e ba wa yo ne na mi she to mo be na ko so fa ke
no fe no le fe mo ni ba ni he ajole. This is the best counsel I've heard. 2022. Makai. Ona no fe no ba nyo fe ni yo he ajole. Ah be kume mene Pastor Jonathan Fona ye come na ejole fa me ge ejoku. Amen tafla che ke tafla nye fe. Okay. Germany Adam ke Eve be me ni nyumo ka me wo Eden tro emi do no me amen joy amen ye mlano bonesa na me yale nuwe eke yuwe ye bonesa na eke laye esumole yuwe unba eshi bonesa na ebe eshi shi ake ni onufun eke ba me ni yuwe ya fe tu ebo aha onufun wo be pie sani wo kwena hi many wo bo ametwe outside our marriages ekume nga wo ni jo agbole na ke ba je nga wo papa ekume onufun na mefia me itamosun oloi shike ogbele mi ojogba han le dan do bana ka suma me ne poison ho elile ne ke yu onwo yue mo poison yese ike ba fite gblan mi no ka jibe ni onufun ke Eve ake iwula ake wo yo gblan mi na no me na yu kokwe ke woko ibaya no ake ene na mo wie ne ene ke wo fe ehin ye wo ka buleto idon be kuma wo bo nga wo matwe no obo wu amane o ke nu ya nu eke yu ake wo ne ke no shi mashe wi wo keke nyenyo fe nye na ake mene nga wo papa obanye what depend on le for counseling alo mene ne ke ni ne wi ne je mu ko ni ba wa wo gblane wo waka ye masai don to mo be no so for wi nyenyo nye bote blanche le menyo no ni wo le aso for menyo je mete wo bo fe bo ni jike tenje dwanji o ke nyon fe ni wo le o ba kwe no ni to ebo ni o ba bo outside the context of the garden ona no ni ba je garden ni je glance sani nye fe careful because nina kan gbe bako no me nye shishi no mo ni nkenye ya hin ona shininta bia lady en nke ke etwa me bia na ka mo yele efe ma choma na ni ma le matao because in le ake min ka sekento wo se ke tweme ni kaka ke bole cho tu mo cho Yo. sha amewa meko ojugba ni agbeno ko wale ni ka fetumo Naka mi to wo no kokome ko ni kani masumo ngeno tie no wo cha no wona only tomu ekume wona keshin BP ejo follow ni titri ejo shaye me te wo ba fiten wo ba sa ne ke pressure na ni jo follow ekuma agbefangbe ke ba wo blanching le me to wa fiten wo asa ne ke pressure na ekuma if your market dani ena na kan gbe ake sha yu alo sha nu no mi nyeni nyawo ni alo cha ta ni wo bo money o mami ke pressure ba ya no ko mami ayu ke bo yo no mami ha bo na kan pressure ya no ke o mami na shitamo no ke la yu ake mami England nga no wo mi no ko mi ake ya fe ye e wa mi e fiteni ona ehye ko ni isake wonye wo ke wona ni amashi no wonye wo fu ano ni hia wo ba wo ni bi papa yi be pi ona ke oye mi hye ye glami no fia no ya lojo gban o fe no ni yo fio she de mo me no ba bon nga wo ko me tuwe ke ba je o mami den ni di nu e sha yo de be no ana ke totomo eba ne kulele shishi no mo ni bo ke nu nye na dani nye tuo na kanu chumo nye tuo ye hia ni nye yo mi hye ye wo ekulele dumo se ne na ni etamo be no no fio ayebo nyon chi dabi ele ni bi koko me ni nu efio ha bo ele the extra mile ni nu ya na make o sure ke nga ma make sure ke no fe no ni eyan le mo ma fe ma le jeme shayo ele jengbe ni no ne bana ke hingbe no e ba wi o jeme bo billion sa no gbla mi o chon la ke imami no bana mi obi nu ani mi sure ju ye inga e wo pata se ho ni ami ni ke bo yu aju gbe ken bi ai o mo e wo e ho ni bona fe ni mu ken se ju ye tan ke wo ju wo ye wona no ko wo ye hia
Chicken ke min tashini nga ya shojuwe. Ke gbe na le no ya opatashi. Dane aloya jugbe ken bia dane opatashi ne ho nya maybe. Ni ni ba fe ready ni mo mana me komo yi. E wo be pia any pressure ba je ba nye tashi. Ke mo na ke duwe mo no mami ke ba. E wa wo ke la wi. E ko le minye ni ma approach nsha yo. Shibobile bo banyo ko mami awi. Mo ma ni ke mami awi. Koni amekpa interference se emi bote mo ke yue mo shane sa. Si yo ni ebo sha yo nga ebo emami nga wo pakpa tuwe. E ha ni mi she ba shin. Be ko me den che sha yo e ba ke ebile nga ake. Imbile na gbojo mo he. Ewo ke fie ka aya biye. Yale ne kon hale mbile mi fole in le bonne yale. Ne ke nga wo no ta wo ye blami. Jeni to mo na yale ne ke ya fe le ne ke ya ye no. Ande na ke yo jibo, ande na ke nu jibo. Anye no 3D da bida. Si wonga ni ba ni wo se acho gbe aka sha yo ne kente no matishi. Insha nu ne kente no. Na gbewie mo ni ke ba fata eji ake male ke wa ke be mi ni nyumo na ke sa ni nukometo ba yin shin e ke e ba shi yin ke che ne ke nga fe helo komi e ka ke yowe egweku aya fe helo komi alo ke yowe na nyime aya fe helo komi she ke o ke o nga aya fe helo komi ni chwange ke decision kono ba te ke ka bo na nyuma wo nga awie motui alo ogweku alo agbona bi awie motui no ke take decision ye shin o nga ke shipon po ya hi ke shin o ya majio cement o ya hi o ya hi lo lepo alo ya hi chon lepo no fiano ko nga apai ni I believe ake no fiano ni meinyo pa gbe ye maleke na kani idamonshin ni we money ke ba mo na ji ake nyonmo awawo ni wo meni wo jegbe momo e nyonmo ajaje wo gblan yan wo ke chon wo ni kase money wo kase o ngamo na gbe hun ke ha me den che fatalo Mrs. Rebecca Ato nyonmo ajole, she's a wonderful wife nyonmo ajole wa nyonmo ajobo Mrs. Rebecca ona Ato. Okay. Pastor Jonathan, mi to no church sani few. Kemi church be sani wo lebeni kefe wo bawo sani ekejeshia. Ke ha wo follow because be kuma be ni ameba no sani e musunshani ame musubasha me han ni be kuma me wo ngai kuma ni ne. Number 2 no ya gblan obi. Wo no fe no ni ba ni gblan ango oli. Wo ka wo bonga ko ni nga wa gblan oli eke onahu weda nga no botuye no nyocho mami ya to alo be kuma papa mele wo bo mode ye jengbe wo nga gbonyo shi no nyote oche o follow ya hin aton iwo o ta shi no botuye shi ko botuye make mo sure ake oke ba sha eni sani oshun ba shun je because oli ake ene kenke ba iwa ni noni hu ba wa okuba wo mi eke ehani blan ete hie be jemen nke nwe mo ba ina gbe wi mo dia ke wo hie ninu jime wo ma wi ake hie wo bomoden ni wo momo wo ngama mi ojogba koni tumo be no so fu wi no fe no wo ba nye wo fe nu wo ke wa me wo fe nu wo ke wa me ye hu wo npa fai je ni na ba wa bu pe o shi o fin le kutu boke machine nu aba fe jage le loju o sha modugba le ni nemi wa fe bo won pa fai ngamo aya lenchen sweetie na o kan le Tetteh yo wa jo le wa so fu ngai wa fe o mi ngan no na kan ne ye mu nyulo yo wa jobu Pastor Jonathan ko fi ke Pastor Derek ma joni Mrs. Rubia ike marriage couple should stop running to their parents whenever there is problem. Okay, they should try and deal with it first. Anokwali we mo. Okay. You be skome ko madanyeshi. Ake nyeba ni femo ne no ni. What na be work blood ni bi ekomeke enyo. Komi wake ni femo ba wa bi en me no chinwe. We baba o
ni wabakwe Shkobeko Mashi Radio coming to you live from the heart of the city. Go je Gamashi Emily. Oben ha gan ke gandangbe akuche fe. Shkobeko temo mlinsani. Di ni femo nu woke banyegbe no machine no. Bi eji eni be ba ngo woni woke woni femo ba wa. Ejeme wa ba manje keje woche ke wonye onukpade ekun ni gonti ajo tukpa e manche woke won ba ode manye hwani ne agbene hu na ode adinku kenklemo ji anyamanye agbene happy birthday to Edwin Awule Lartey Edwin Awule Lartey ona 10 years mo out job ewabo ni oda ni ochon onukpa papa so ochon oblanu papa nakan oblan hiye ke oblaye woji man hiwale obi fe be eyan keshin obanye osan wo kwa wo no jugba o Mashi Radio wokeja oya logo ngamwe kwa ya in technical producer ni lai agbena Esther Shake Kweku Anson Kimbot Obuase Joanna Papa Sly na mekwa ni fe mo na kejo abose okan kemi danyeshinwa akenye onye mpian se few igbaji ni tetelate bekenye nu wo idon wokemi na pe si subi ayi asani wokwa yi sheda ni wo shishian ni wa job Pastor Jonathan ke Pastor Kovi ke ni mo ajob wa denje what means le why one of these days we arrange ni watchale live keje UK kuni a submission is ni a comment or sometimes I mean na ke kole time can it be back then kuni work live direct pan ojugba keje UK or very soon wa feel na can development there lo Mrs. Ruby ayi ke o ejeme okay oira don shkome ko ni mo ajob o Mashi Radio wokeja oya logo lele wo ba logo ni wo ba pe mene ochi kenya no wo do ke mi ni bye bye